ni dainaon tubuh na pasugit dari uhur ni sudah bilang para nang keluarga tangi madugu amat terpenting bahasa dia luta asa kemardala di bagasan las di roha jala wardala doh dan kasaluhukna di pada Nakadormay kumate kumago si Bila de Homa. Dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot gor ni torti parbadia nga kumapalangit dohot tanoon. Amen. Didok hata ni batang lunga terbodut hamatean tubagas ang hamonangan. Alay dosa ido sorok ni hamatean. Jala patikido gugu di dosa. Alay mo natin matu di batang. Now mga lehon hamonangan sugita. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Martangi ang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan namin. Mga sahon walang niro kami. Marningot ako mo nabadiyay. Ubahin na rohan ni tujulong. Pasahaton arsak ni rohan namin doho. Si Pature jala si Pangulo kami doho. Igahoro kami namarsak jala na martutukian. Pero tungan namin, nagsirang siyan namin. Sinirang ni Hamatean. Marinuilo mata namin. Jala macayudok roha namin. Alasong ni, kacik ni patinaonan namin. Sa iberek jala tatak mahamya ni Tuhan. Sa hapot roha namin, ako na sumulong na siyan na kami. Asamanahan jala manatang haporseon namin, di hapugudanon. Dinilala ko doon ni Tuhan dari lupon. Naung mangunay ko kami. Hala naung kami jol ako kumokok kami. Ipet. Pakilala ko man doon kami na masak dyan na marinuinwon. Ako labon ni doon hadyojonok ni. Asa tapos ang bugo kami basitiyo batuho si Pangulo kami. Amen. Sinhatan ni Debatang laho pagumuson rohamuna. Didok di Yohanes 10 ayat 25 Rodi 20. Didok Tuhan Yesus Kristus aku no kaheheo Tuhan hamuluan na mangulo na po siya diyaw nakten mati ibana jala ganuk na mangulo jala na po siya diyaw nasotupa mati ibana sa lilim ni lilim na keluarga na hinahulungan. Nakita na tumuli sa sandok na. Hindi kita manunod, manang maksa, mulunjut panghamatian. Ito natahahulungin. Ito pang natutupak sirangan doon kita. Uiganan ang malujong mului. Mulo na sa ilawon ko ikitarap. Rak lekel, rak maksirarian. Jala budang na buhay. Rak taula ko toho ibana. Alay, duduk pang hamatayani. Langbet, tanpa tubasa kita ini. Di akan nanya kita rak toho ibana na sa ilaw. Tinggal may siningotong manang kenangan. Hindi lo halak itu dari dulu. Hindi lo halak hamabuan, manang kehilangan. Ketika dari orang yang dikasihinya harus berpisah,
dari Tuhan. Dan rasa kehilangan itu tidak bisa dikembalikan. Ketika kematian terjadi, semua orang menganggap itu adalah peristiwa yang paling malang. Alay hata ni debataan, tuktakas nyo, di pa wala ko tulisan. Sawan edde, di bukwende ta na kiling nasa Diyos, may ikon mati. Hindi hitay kong mga lubi. Ikon mamulus, kamatiran. Wala taberpe, inamon no ay bison. Kolak taswarat ikinuhan. Nakarjulo ligana. Tuhan matiran. Sa luhog na luhitay pumate sa mga ligana. Akan tutulak kaboto. Sari-hari. Di situasi na sa motiyo. Tidak. Mga luti hamatiran. Alam misteryo hamatiran. Ilumpahin na sa ibahin magkata ni Lebata, kumita sa luhog na. Ibul sa tok daging tortita, ulit na tapasahat ni Tuhan niya. Asa di baga sa padungan yun, napangaramon yun, nandito. Mula tumpay ikon nagawujong ulit na, kita harus mengakhiri hidup kita di dunia ini karena kematian. Kita berada di dalam iman kepada Yesus Kristus. Mula tumpay mati bana, siya perdagigon na di portigyon. Alay sa sitong na dang namatay ibana ay jaloon na do panguluan na sa liling na. Pamatang na do na marujungun para yung gotordina mangululo ibana alam ni Kristus Jesus Tuhan tayo. Basa buhay dapat ni akan ang porsiya ito Tuhan Jesus si takas do dilo hata ni Tuhan Jesus do hay heon dohot hanguluan na manguludo na porsiya digaw. Ahalan ni porsiya to Jesus Kristus. Jupang ma hanguluan ni digano akan ang porsiya digaw. Ano nga di pa tudulo Kristus hanguluan tanong hamatayan. Mahal do Jesus Kristus dihaw pinagsinangi. Tuluari ba na di udayan ni di kuburan ni alay di hari patuluhon gana siyan hamatihan ni asa haheheyon nai siyan hamatihan ni ilo patujulo ni haheheyon ta mulutuk pemate nita masuot haduan manang na inangon na tahawolong yun asa muludibuan hamupe bakin ni inangon ubo na pasugit sa sitong nadang di po na pasugit inganan na wala parningotan tuwing di mo na pasugit ay mulo halak bakat madok sa budula dang maripat tanong hamatayan di dia pe dus tuwing ang muli halak bakat hala niya ala pakirimon di halak batak luwon di na porse di surgo hasonang ni di surgo ilo sa bulo nitong tikay asa nanay ko honok ko to hamu suli akapoparan ni namon isurgo do ang buinganan ni akan na porse di Tuhan Yesus Kristus muli tumpe di buwan hamu tuhutang naik paingoton hamu do yung akapoparan asa unang lupa hamu bona pasugit muna unang lupa hamu akatondong muna akasisolhak muna ay datak sirang ni manangah hape kita ala ni orang niruhan ni Kristus Jesus Tuhan tayo ahan na buhay si patu paung muna paturay-turayhon na di hutan na buhay kahenon muna ay ingotong muna ma sin ido haroloan muna nang domatul Jakarta ala ni di hamu sudah komparan ni natuan go saya di pasu-pasu Tuhan tama hamu saya sadar ketong rohamuna akan amarhamarang di maribot asa sa iringgan akan na diula muna waktu duluan ni ano posto roha molo dihapor sa hamu Jesus Kristus Tuhan dahil ng paladihon inganan dihita ka na porsiya di ibana dangong de hamu olo marhulog-tulog dangong de hamu olo magsalisi
alay kolong ni Kristus naman na utama si Bajulo muna dito nga ni Hamu akan ang makahamarami maripondo. Ingon tamu nga akapangajaryon, akapuda, akanaw, tinunahon ni inangon na Julo, di nguluna. Asa mangulo Hamu diya kapuda, diya ka taunana, diya ka pangajaryon na ay hilo dihilip inangon ni nguluna. Nang diyan gingas diya ka anak kokon, ro diya ka pahupukon, mangulo di bagasan polong niroha, doon di bagasan akan ni Bata. Atau di pasu-pasu tuata mahamu dia pangulu muna si Ganupari, dia kausaha muna, dia kaperkarijuan muna, doon dia kaparumah tanggaun muna dia kapahupun ni ako nakapoparana siya namu saya ituloy maburang ha di bagasan kolong niroha doon di bagasan ako siya di Jesus Kristus ipas mahamu kon at tuhutang imun sige udaon imuta yan orang na pamasukon marang na tubudian na manaksok alay din gamba sa lubot na ibandalan diajar-ajari tuhat ka di bata kemudian ang lohon na bulak kamu tu luat jabat kau di bagasak pangaramo tiyo lohon pangiling-ilingon di mata din gamba sa lubot na gabi apul-apul may tuhamu masangat makuha ni Tuhan. Amen. Di paso-paso jalan diramot di Tuhan di mata mo laho buot dohot laho tuat walat niyon rodi sa liling di mo. Amen. Okay, tutup. Anang jama. Ay. Sampai bertemu sampai nanti kita bertemu sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta